Usamla Hubert Paliar ubana Kshnong Mau Kadiang West Khasi Hills District ulawan ra nam wan ra buram ya kejat benriu ya kejela bat ya kari hi barok kawe ha kabau la Khur ya Takma Ksiar bat rupa na kajing Iakob Khyrwait kti kabla long ha Dubai. Khur Paliar na Kshnong Mau Kadiang West Khasi Hills District ha ka khatlai terik ujemang kalapun kup buram yauni urang ya Khun ha Kshnong Mau Kadiang ubala yo Khur Takma Ksiar ha ka 20th Asian Para Arms Wrestling Championship kabla long ha Dubai Asman ha UAE. Kiba shimintalang hakani kajingelang kilong ka Khur Paliar kiba yingasem kiseng bhalang kinong yalam shnong bat kiwe hakate kajinge Khun uba Hubert ulayo Khur Takma Ksiar hakathop jong kiba nyopo kilo dakakti kamon bat yo Khur Takma rupa hakajinge Khun dakakti kadyang ka Khur kalakit bok kit ruang yo ba Hubert ba unsalit banya shiminta biang sa kajinge Khun kaban salong biang hakashmir hakini ki khandiat tayaw kiban sawan gijong kibor idon na gijong kiboy Banyale hakido kita. Lagi pai kam puli puti, lagi pai kam sport, lagi pai hakido bentaru. Idon lagi jogi bentar bagi kita benda. Kakubor kaba, kakua ban ai, api mi pa. Kibai song ini kejaka komentar kalong ba. Wat kang ye Khun, habagi Khun kijong pi kitrang ban le ya kano kam na komentar kam ka ba. Singoba. Wat kan, lagi iit ke football, soba wat kan, lagi iit haka basketball, lagi iit di kamar itong soba. Ay ladi Khun kijopi, bakin warna ya kan nam guburom na kabutaka tepay kijopi kabarahem na kupor singapore. Berkakitin ke bakadu, ngakwa penpau hak ne kapor pamutaka dong ba, hangi Khun samla. Khun samla kani ke juk jogi ke pumta balabor ingop ka drops iba Hubert ilapat I ke doksa ka baba bagiti ban kier ngiri ban kier writing rai mau na gini kam drops knang ba nilala man kiu saplang hakiji el kai ke jogi u drops un pensniu ke ban ke jompi kijigi el kai kin ban bahai kemen kepat kecopi. Sangaway, ngakwa pat apiar ni. Kata kalong ba. Ka jinglong jungi Khasi kalong ba. Ngamdei bang kan thok, le ka de ka sha. Ka jinglong jungi Khasi kalong ba. Ni ai borom yo briu bolo poi sa ka thok. En le yo briu ban tristom onom don malom. Onom don malom kwi ba. Ba pet ban kwi di dia. Kwi. Kumbang yong tin pareng. We always look for a successful person, but we never look on a hardworking person. Ni peti kibri kibala dep kibala long kibala job yang atong. Kendai kim jupet ni kibri kibala don apa ke Kristo. Iba Hubert ida Kristo nabu nadu po dangret. Ka club na ban ai ke jing borom ke sungu ye kipi kipa kibala pen he pensan. Ya iba Hubert nadu kipori dangret. Kano ke siam jenja kot naik konsari. Henry ila tristom ila la berpenla berlearn lebih bantit iki sign language kemayong tin pareng hadu ba inda sutu bani kren bani ipan. Ibudu ya ilok jong iba huban. Iba pidon kamsim bapi I ya kesepat. Hamang ipet ya bisnam kibla leno. Hakajala ka jongi Kinoy lakay ki kampaw hagi football. Kataru ki babiang ki naksihan. Ngalaman ong hari kapor sa sinpat kaburom niya isyublay. Nakabenta iba palihan. Nang ni sakmat pa ribat ngimdo ni ay nakaliang jungi kong kasur kinuwas. Nakaliang kajungi kong kasang Meghalaya Federation. Haday niya kitpok yapi papinang iwan ra yay takanam kaburom. Ya jalan, ya ketau ketang, kecil ketau, bat ya ka, empat ya upat keberi neutral. Sisa ilong kiba kamduna hakaban wanra ya kenam keburam habarok kiang. Tetapi ketinggalan kecil kiba kiba, saya simpan ngawang ba, kajalam ikhya kami ketang. Bat kesenong kabar nakendong nawes kasil pidon kami ketang. Kini nak kata kecopi.